naimbag ng oras na amin na sa ngapada. Manipod dito yung Nemars Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubot West, Barangay 31 Talingan, Lawag City, Philippines. At yung aron din na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan balong? Problem of the day. Kumusta kayo kasin? Sa di naman napaset ti lubong ti ayan nyo itakabkablawang kayo iti good morning, good afternoon, good evening. Alright. Kas ti makita yo dita caption tayo ti paulo ti surat nga napadayawan nga may kanbiyag ita nga malem kanintay balakadan ket agapu ken ni Balong iti Cagayan province ngayon na pinauluan iti Kaparagpag. Oh, kuna na ngamin ket kasin iyasidig kumamot ti problema ken ka. Ta ibasa man kuna na ay ket ibasa ka kunak. Uray no jak pay di na pay insursurat ibasa ko kunak. On the way sa isunan, kahit nakanumot nga mabuya iti live dati pa nang ibasak, ang awamot pa'y, madamdama laeng. Hindi latarugyanan ng mga kasin, makamuditan total, amok mo't, nasubaybayak mo't ti biyag, kabibiyag ni Balong, sigun, base ka di mabibuyag iti social media, kahit hindi nga din sagudayan ti surat ni Pagayam tayo nga Balong. Dear Kasin, hindi tayo nga gundawa, hindi nga rodin dinggen pakasalitaan ti parikot iti biyag, ti nangibing light ti parikot na kada tayo, nga ni Balong iti Cagayan province. Kastiuman ti linaon ti surat ni Balong. Dear Kasinyong, sagbay man nga nakiburay ti pakasalita, idanon ko man tinabara kablaw ko kada kayo nga agserserbi di Nemars Studio. Kastamit tayo nakablawak, dagiti padak nga dumdumngeg, ken mang subsubaybay, iti fan page nga Dear Manong Nemi, ken dagiti na dumaduma nga programa yo. Tiamo ket agbuya aklaeng, when agmesa aklaeng kadagiti mang bibuya kadagiti programa yo, kasinyong ket jagim pagarup, amay sakto met. Kadagiti agtaklin iti programa yo tapno mangibinglay ti pakasalitaan ti parikot na iti biyag. Ilinged naklatan itinagan a Balong. Iti adad ko at 30 ket maysa madanagan akmaten kasin. Kadagiti kasadarak, dagiti kabatch ko, kadagiti kinaubingak kadagupan mi nga gagaye magbabarkada siya klaengen ti san pa nga nagsimpay ti biyag iti ababaapan na o baruak pay lahaeng kasing ngem napadasa kon tinagayat ket napadasak meten tinapaay ken ni ayat. Ket daytoy man ti ininutek nga binsa-binsaen iti daytoy nga programa ket kastoy man arugyak ti amin kasinyong. Inak pa Angel. Ay, apay papanam. Mga kapang rabi ka pa ya. Rumor ka rabi ang Balong. At ang amin inakpasyarin nga balasang, Angkel. Balasang? Ay, ita man laing nga ibagam kanyak. Ngayon kagpasyar iti balasang, Balong. At ang amin nakurso na daak nga balasang, Angkel. Eh, sigurado ka din. Kituwa na, Angkel. Eh, hindi mo ka di kasapulan iti mangkuyog king ka. Ti mangisuruking ka, tapno no, amom teraramidam, no agarim ka iti mesa balasang. Nagrunagat na eh. Di ka mo't pinapagpadasan ni di. Makaamo di tananggal. Basta, kaya't ko nga makita ti balasang, kaya't ko nga arman, kaya't ko nga pagdatunan. Ngamin, kasladagos nga nagpitik ti pusok para keng kuha na, Angkel, idi makitak ti, napintas nga rupa na, napintas sa pamagina. Natundiris nga agong na. Ay,
Kaya pad, umala ka mo lang aron kanya ka mahilig kaya may tinapinta sa nga balasang. Uwin nga dangal. Ala, sige makamu ka. No di mo kasapulan ititulong ko, wino at ti asino man. Alam nga rod barong. Kita man nga rod tilay mo, dumiskarte ti balasang. Ay, nalakalang na tanggal. Uret na natayar tayo mo. Natayar mo tilahi tayo. Ay, wun mo't kindi ah. Ala, good luck balaw. Apay ka di manong. Ay, kuha ngamin, Janice. Dati gayam ti, sagot ko keng ka nga. Sabong ti karabasa. Anya? Alam na dati ka sabong ti karabasa. Ay, iso lang amin ti nakurus ko itay. Nga sabong. Ako mo't ngamin sabong dati rosas mi di balay. Ang alakit ang yaman ng balong, manong balong. Adanto inayon mi nga dingdingan no, abrawin to no bigat. Akit, ninayon ng kumapain ay ti ikantap no adama prito nga, sagpaw na. To no maminsan. Kinapi gayam nga, inikanak ti sabong ti karabasa, manong balong. Kuha. Amin. Mabalin ka ti anya manong. Mabalin ka ti agdaton keng ka, Janice. Anya? No okay lang keng ka. Ngamin, agayatak sa keng kan. Ala ni manong balong. Agbasbasak pa'y laing manong. Awan pa'y ti panunod ko dagit nga banag. Ha? Agsapsapo lang kami niti. Agbalin nga kaparagpag ko. Kasti ko manong balong. Ubingak pa'y. Agbasbasak pa'y laing. Awan mati among kadagas na, Janice. Nakasaganak nga aguray. Anya? Di kahit masawan, uray maging gaaktor pusak. Nulakit di palubos mo. Lading itek manong balong. Ngim, jacket nga, mangnamnama ka nga. Kamaudyanan na kit mapaay kan tumitlaeng. Inkari kami kadigit tinaganak kanyak nga ipamaysak ti panagadal ko. Ha? Itaaglaing ngamin nga makarikta ti kastoy. Ading Janice. Pasensya kan manong balong. Apay ngagsinnaay ka. Itaklaing matapapadasan ti mapahay kini ayat. Ay na, saan ka maawan ng tinamnama, manong balong? Adupay ti gundaway mo. Ken maysa, adupay ti sabali nga babae dita sa alanga siya. Kasano nga rod no, si kamat ti kayat ko. Si kalaing ti pitpitik ti pusog, Janice. Alam manong, nasaysayat siguro ibawing mulaing iti sabali dahil nga panagayat mo. Tadyak kahit nga mapaay ka laeng. Kasta ka di? Sorry, manong balong. Inak pa nga ron. No kasta, sa anak to nga mabalin nga agsublin. At dalatakin ka manong. Nga mangitugot kan to ti ikan tapno adan to isagpaw ko kada ito yung sabong ti karabasa. Anya. Nangapat napanan nga taday di nga balong. Diyan pa'y napuutan nga nagawid di rabi. Balong! Balong! Sa dito tayo taday di nga balong. Balong! Balong! Ay, ibusik ti biyag ko. Magdaan, dinapnama ko ni Janice. Balong! Nasisayat lang, nagtapuang dito yung tayo. Namatay ako. Balong! Ay, hindi balong samad na dyan. Kapag kasi magpat mo di dyan ti. Aguri ka ba? Tumapuak samad tayo, hindi ka anak ka. Balong! Balong! Ay, Balong! Balong! Saan ka tumapuak?
Anya kalakit di meten, kanakan. Abay ka na panunot mo tayo tagabanag. Di ka lang masyadan, kati ka dinadakil ka. Dada jabro nagtap-trabaho. Kastalatan nga kitilim tibiyag mo. Nga pula iti babae. Kaslawan di sir-serbi tibiyag ko, Uncle. Ngamin, pinaay naklaan ni Janice. Ay na. Ano pa'y tigundaway mo balaw nga gayat iti sabali. Angim nilaing Janice tiket ko, Uncle. Nilaing Janice ti pitpitik ti pusok. Nilaing Janice tiket ko agbalin nga katakkulay na iti biyag. Ay, alakit awan ti mabalinan no di nakakayat barok. Ala, agawit takit din. At launa nga mapanpanunot mo. Pasensya kan manong balong no naibagak man ti kasi keng kaiti. Ha? Hanya ti kahit mo sawan, Janice? Mangmangig namin datatangkin nanang ko ti saritaan ta. At sigurado nga numangig da. Tipod no nga marikrik na keng ka. Amangan no kaungit dak. Ket paritan dak to na makisinaraking ka. Ha? No kasta? Adamot pa nagayat mo kanyak, Janice. Adamanong. Yes. Mabaling nga arakupin ka man, Janice. Siyak pa ikit din ti mga rakop keng kabalong. Kastigayam tirik na natin makiin na rakop iti balasang. Adabasit. Kasla adabasit. Anya nga basit? Adabasit kudsun na. Anya? Tiket ko sa win. Nagbara ti bagim, Janice. Aglalo ket nagtipon ng dagiti bara dagiti bagita, balong. Uy nga, sagat adata dito eh. Data dito iigit ti waig. Awan met ka dito umay nga tao dito eh. Anya ka diti plan-planwen, balong. Kahit ko kumanga agkanda kita bibig mo, Janice. O sige. Pikas ta. Ha? Kuha. Kasano ka di? Apot kasla di mo mabubuyan no kwa? Tuladik ka di iti mabubuyan no kwa ti pelikula. Kituin Kit orin mo't siya. Awan mo't pa iti padas kong mabubuyak mo't. Sada di kiti isesenda no kwa yan ta messenger. Ha? Kahit mo sawin. Mabalinta nga ramidin dingi jay. Siguro, agayan ayat tamutan. Mabalin siguro. Ha? Nagsayatin no kasta. Kasti nga rin ti aramidek. Oo, apay. Nakanganga kamot launan nga mga kadagiti bibig ko. Ha? Sige. Saan ko na ngayong ungap tingiwat ko? Kasti ka di? Unsa? Kas na damagit kita pengadila no kwa? Ha? Kastigayam ti Riknana, Janice. Anya ka di ti Riknana, balong. Jak mailadawan. Kasladag karkaraya makuryente ti bagik. Narik naman tayo, Chay. Uwan. Nagpatinggan nga rin ti kuryente nga nagkarayam. Dito isa. Dito eh. Ha? Dito ti nagpatinggan na. Ay!
Imingar mo tang balong. Uwin garot. Hindi tat nagturungan ti kuryente ka nagkarami ti bagay kitay. Sipo di ti inagkak na kita bibig mo. Ala. Anya nga tati kahit nasawin no ko ah. Kahit nasawin. Masapol nga ipasak na ito nga kuryente king ka. Tapno, mamaminsan nga agmay-may sa dagiti bagita. Janice. Sige. Makaambong ka, balong. Nakasagaan ako nga mangitid ti amin-amin ko king ka. Nakasagaan ako nga agpakuryente king ka. Ha? Talaga? Ang balong. Intangar di Ijarabaw di dakila ba to? Ijay tagag pwesto. Intan, Janice. Ape nga kasla, nakakita ka ti alalya. Ha, itaag lang amin na makakita, itilamo-lamo nga balasa. Ay, siya ka dilaing tilamo-lamo. Ikatim nga rudmet ti pagananay mo. Kasla talaadan ken Evan nga agay-ayam dito'y igit ti waig. Balo. Ha, sige, ikatekon nga rud ti pagananay ko. Wow! Napigsa pa ilaing ti kuryente na. Baging gaitak at nakaingar pa ilaing balong. Uwi na. Italaing ba't nga umingar ti kastoy dahito, Janice? Gapuking ka. Ket, nakasagana ka nga makuryente. Uwin balong. Sige, kuryente mon balong. Iya. Aray. Nasakit ka diti makuryente. Nasakit ka nunuda mo, balo. Aray. Sakit. Ano samlaeng? Nasakit na talaga ti damo ang makuryente. Balo! Balo! Anay ko. Pasensya kan o sinaktan ka, Janice. Okay lang, balong. Ano, sakit na. Talaga. Sige. Dito nga rutin. Ipan ko amin nga kuryente. Maminsanin nga agmay-may sa tibara ken kuryente dagiti bagita. Kaya nagpadpadat nga makariknay tinadungdo mga ragsak. Janice. Sige. Ano samlaeng? Inayatik laeng. Sige. Ay ko. Balong. Janice. Janice. Balong mo na. Janice. Hoy, balong. Janice. Balong, green ka. Janice. Balong. Agad. Balong. Anak ko kwan. Agad. Janice ka nga, Janice. Agas asog ka mo ka magmaturaw. Nagtagainom ka ka na eh. Unay ka mo tinanggal. Api nga rining na. Kaya api nga saan ka nga riingan. Agas asog ka ba tayo. Kaya pukpuk ka mo tinagan na Janice. Asino ay ati Janice? Amo kita ay mapangungot ka. Tagainip ka ayam ti amin. Ayan niya ko matpagkarot mo. Asino dahi ta Janice. Dahi ta ka dahi nang busted king ka. Uwi nang kahil. Kasta unay tiluksaw ko kasin yung edita mapanek ka nga tagainap laing gayam ti amin. Kaslag paypayso ti napasamak. Kaslag paypayso ti nariknak nga kuryente. Ni. Da ka mo dito balong? Ay,
Kasi, ang ati subject Anya? agbirok ti kaparagpag. Agore ka. Inyon unak na ta itayan tinang ibasa ti istorya maon. Ay. Tama na to. Inyon unak itayan ta maladaw kasin ko lang garod. Mga Gaputa urayan mo digiti viewers dati problema nga kayat mo nga yasidig kanya kada ti programa iso nga inyo inrugrugi klatan ket inbasar ko latan kada ti amok nga istorya ti biyag mo. Saan ka di nga iso ti problema day dyan nga kayat mo nga ipabalakadan kayat mo nga yasidig kanya? Wan kasi. Ha? Wan. Anya? Dadya agsapsapol ka ti kaparagpag mo. Ay, ang kahang ko nga sa DJ kasi. Hanga iso ti problema nga Kahit ko lang kasi ipa-plug ko dito page ko. Kan i-shut out na. Anya? Unay mo tan. Ti amok ka dati problema iti ayat ti kahit mo nga iburay kanya. Ti kahit mo pabalakadan. Haan kasi. Unay mo tan nagmayat pa ti nag-emote ko pa rin nga nagi-drama mo kada. Hanga isot problema. Haan kasi. Anya nga raw dati Pa-shut out lang. i-plug mo dati page mo. Wan kasi. Dati Balongski Vlog. Wan kasi. Ayya. Imbaga mo kumana sapsapa at sayang iti nagsayang mo ti katay ko. Istorya mo dati. Istorya ko kasi. Ano tati amo kaduan na kami nagpapabalakan dito agisesen ti istorya ti surat dati maipapan iti problema da iti ayat. Ket gaputa iso mo ti mabubuyak ka digiti videos mo di Balongski Vlog nga agsapsapol ka iti kaparagpag mo nga makadandanon ka pa iti naduma-duma nga ilili tinaduma-duma nga probinsya tapno lang makasapol iti kaparagpag mo iso nga ti isot amok nga iasidig mo kanyak sa gayam. Haan kasi. Tapay adda ka din kadkadwam nga nalaing nga mangbalakad kay kano may papan iti ayat. Dawat ang kasi. Ada. Ay ada amamom nga kadkadwam nga nalaing agbalakad kay nga may panggibiti ayat. Da kasi. Sino? Sika. Ha? Ano di kadkad? Dati baka man dati kanayon mo kadkadwa ita. Amot. Dati Sino kasi? Baka ada sa bali nga mga advice king kan may pamanggip iti ayat ang lalo ka digiti napudno nga agayat digiti ada asawa nan nga saan ko mga digiti ada asawa nan nga napudno iti asawa na digiti saan nga babaero digiti responsable nga ama ken asawa ada ka di ama mo makasyan nga isot pagpalpabalakadam Damat ada sino mo kasin ibagam ni paring boy. Ni paring boy. Ni paring boy. Taga kita. Taga Kasilyan. Wala sa kadwa. Dito na lain nga mahal taktiga daw. Ay kat talaga Agat mabubuyak mo ti vlog na di jagat nakasweet daga asawa. Talagang napudumot nga agayat. Numan pagatapan man ni Maring Mirasol nga ada chicks na hamod gayam nga chicks tagayam Becky mo ga. Ay mo na kasen. Ay ada kadwam. Agit no isumod lagayam nga hanga deta problema ti ayat ti iya sidig mo kanyak. Taadamod gayam mang balbalakad king ka may panggap iti problema iti ayat. Ay ket no no ni paring boy ken ni Maring Mirasol ti kadkadwam ken mang balbalakad king ka mangi kumbaga gati mangisuro-suro keng ga rumbing aramidem agad talaga nga you're in good hands ako nada ngamin kas makita tayo mat naragsak da oy kasi mo tigat mo pagbalinan thank you ate dito tayo bye nagkugar dete istorya kit na suwen ada kahit napasamak yun yung taga-inab laing Tag-inap. Anya, pasensya kayo na viewers. Medyo na bitin kayo ti amo ka talaga kadati problema na ti ayat ti may na yasidig dito. O may nagayam i-introduce mo at i-plug dati baro pala nga page na. Balongski Vlog. Ayan, awisam ida balaw. Pakipalo man dati baro nga page ko mga kakabsat, Balongski Vlog.
Yeah, Balongski vlog. So far the 8,800 followers na. At suportaran tayo kuma digiti padatay nga Ilocano. Kastamat kan dati maulawak bildred. Ayan, Hindi dati. nagkapak. Dati maulawak Mildred. Makit kita yung mat nung mababangkam kagayan, agkita kam kada balong. I-shout out na kami mat pasaray makita mat agbuya danong ko dito eh. Ayan kan nagiti daduma pa nga Ilocano content creators. Ayan. Agtitinulong apo nagmayat tikas siya. Tapno tikas ta ket nalaklaka ti trabaho nalaklaka ti panangit paay tayo iti liwliwa kadagiti followers kadagiti viewers nagruna kadagiti kasla kadakwada nga comedy content ti anada lalo kadagiti dati balas yu tao nga iliw launay kadagiti ipatpateg da iti biyag umanay lang nga pang-updat iliw da kanon agbibuya da kadagiti Ilocano comedy vlogs like kini probinsyano ako ni paring boy kastameten karaman met ni maring Mirasol ayan kasabi kini dati Baruna and also ni Balongski vlog nga naggapo iti maulawak Mildred kadwana ni uncle na nga JD Sanchez Mira kaya kastameten digiti daduma pa nga content creators dito'y Kailukan 1. Ayan. Yan, ni paring boy. Kung mablaw ka, paring boy. Pasensya, iti mic tayo kurang. O nagkachit daw nga rin ni balong teket sa bali mo titi basa ni kasin yongon ko nana so nga simber kadagusan baka makadayon ko nana Ay so may nakpinigilan may na. nakapinigilan kasi baka makadayo ka ko nana so Baka masubra ako. so may kuha na tayo Balongski vlog Umay nalagayam ipa-plug dati Balongski vlog. Kanay Mars, ayan, supportaran tayo ni Balongski vlog. Kastukit pa nang supportayo kada kami dito in Mars Studio. Iti dirma nung Nemi fanpage. Kaya kasamatan, hindi paring boy, hindi probinsyano ako and Maring Mirasol. So, in kamit kagayan no bigat Maring Kasinyong. Ayan, apo, eto na, paspasya. Kamagibunong ti chinelas di kapsat tayo nga agta Kasinyong. Ayan, sana all makapaspasya. Amo iti pagmayatan na pa yung kada kaming content creators, malaksid iti pa nang ipaay tililiwa, kada kayo. Ayan, adapet dati gandat mi at tumulong iti pada mi nga tao. Ayan, naglalo ka digiti, bababain ka digiti very generous nga sponsors mi, nga viewers mi, nga kahit daw na iti tumulong. Ayan, iso nga sabi ko tatulungan da kami met. Sabi ko matagnanayon ti supportaryo kada kami. Ket itultuloy mi met ti panagserbi mi kada kayo babaen iti panag-entertain mi kada kayo. Kasama ti panagtulong iti padami nga tao. Ayan. Pasensya sa bali mo gayam ti problema. Ket kun nalalaing agbalakad digiti viewers. Nalaing dagbalakad dagito agam sa amod gayam nga isu ti umay mo pabalakadan. Umay mo gayam ipa-plug dati page mo. Ayan. Okay, once again, Balongski vlog. Agbalbalikas di Balong SKIE space vlog. When i-type yung latad Balongski ba agparang to latad DJ kasi anamot no i-search mo. Yeah, ni Balongski vlog. Kaya sabi ko supportaran tayo. Tuloy-tuloy ko man ti panangi paay namot iti bukod na nga talento ken karisma kadagiti pada nga Ilocano. Alright? Any other words ala? Anabay? May baga? Gamanak nga ron DJ sir. Gamanak mo balong ta siyak ti mesa kadagiti may mo nagpa-iplagan. Tamo ka talaga dati problema iti ayat nagmayat tubay. Naladaw nagkaroon tayo sir. Sa bagay, mangrugrugi pa lang kami dyan page na mga kasin, mga kanemars, siguro, into no kwan ng itong problema hindi kaparagpagen. Into no, kumit ka dati, ag-anan to naka-establish to dati page nan, tapno no tigas ta, makaurnong, isudan to. Di kita ito kaparagpag karot, masidigan. Nagato tinagpaay keng kan G. Sanchez Apayao Pamplona di ba dapat dito pinili Sinait Lawag Burgos nagadon kita tono nakatadon followers ni Balungen sudan ton ti
umasidig king kan. Tinto problema mi asidig mo kanya kon sinot pilyem kadakwada. Detan. Kunak tungot king kaagit asino ka di. Ti kaimasan. Nga aglut tiluto na, tiluto. Kaimasan tiluto na kasi siya. Ay, sige paring boy, baka dapat kayo mo nga na. Thank you very much. Sagyaman kami kasi yung ti Umay Mitoy, ti panang bisitam kada kami. Suportaran tayo dito tayo pala tayong Ilocano nga vloggers. Balongski Vlog, yan, maminsan pa probinsyano ako, and Maring Mirasol. Yun. Thank you po. Madir manong name Yeah, thank you so much, paring boy. Kayo kasama ten, tayo barom nila yan. Ay, saan? Ay, cameraman. Apo. Tatapos ni Balong and amin-amin nga content creators lalo ka digiti pa ng Ilocano. Ala pasensya mga kasin sa Bollywood gayam awan balakad ita gabuta tay magayam page na ti umay na yes dito nga ipaplag kaya nga kumbinsirik to na alukuyik to ni Balong nga ibasak dati pakabuklan dati istorya na. Tabarik no maamon nyo, dati ilimlimid na. Paya. Na, di pa nagudod ay dyan. Dati nakadanon ijay sinait. Nakadanon jay apayaw. Imposible nga awan ti pakasaritaan na, dati kaslaglang lang nga Koreana. Ado diti handa nga ipupus ngamin. Angin ko na maududin to yung takasin ta dati mampelaing page ko nga Balongski Vlog ti ipamaysak ko na maududin to yung takaparagpagan. Alright, thank you so much. Kata digiti nagbuya, naraway nga nagbuya, thank you so much mat kada kayo, pasensyan thank you ti Anosyo. Kat sabi ko tatuloy-tuloy lang ti panang support tayo kada kami. Into no bigat, kikita tayo tumanan mga kasin.